Gayam, good morning. Kariring ko laang nga dati kami libak sultan ko daratata. Iti kami naturog itiin. Iso nga mapante mo nagdigos dagatan. Bago tayo agdigos gayam, ipasyar kayo pa iti palibot iti nagturogan mi. In video kajibulan, agiti pa niya mag-ikita yo nagado nga luglugan nga nakaparking. Nagmayat nagmuni-muni gayam iso nga agtimpla akpay iti kape. Talong nga tasa makikita yo gayam. Iso nga, syempre, timpla akmot kan agaji kakadwa konti kape nga madida pay nakariing. Tapos, agtugawa kon, agigo pakti kapin. Tano, ma-feel ko mo ti imas ti kape, ta naglami is gamin gayam iti libak sultan kudarat. Tapos, nakitak dahi aso dang, nagbanbantay ditoy, kinargak, sako, hinimas-himas ti tiyan na, kay kayat namot. Nagsingpot dito nga aso gayam, masikog pay. Talagang ano makita mo ito'y maantig ti pusom. Iso dito yung gayam, papang kami di dagatan, makikita yung mat niya. Ay di niya makikita dapay kubo, nagadong kay kayo, dati nyog, ay tini, nalawlawag, ipakita kanyayo, dapay bangka, dati tao di niya igid. Kastoy iti dagat, iti libak sultan ko darat gayam. Kumbaga nagtahimik ba? Kumbaga ati alon na, tayo yun laang ti pinag-ununi na. At ati kaming gayam, simangpot kami, kasi ti palibot iti pagdigusan mi. Siyempre, nakavan kami gayam, kastoy. Iso nga, ay ti pa niya, aji crabs nga niluto dan gayam, nagimas. Naggapod iti libak da iti gayam, nagdadakkel, talaga at dati kargana. Nung sika nga maligkamang mga ti crabs, na makitam da ito, talaga nga maakit ka nga mga anti-crabs nagdadakkel gayam nagmayat pay pinakaluto na kastoy agluto ti crabs gayam nagdadakkel iso nga mukbang kami dito gayam agita niya talaga nga pag-iin nagawan mi gayam nagado ati kuana niya garlic na sumamit pay ati raman na gayam kitam niya pag-iin nagawan mi gayam iso nga mga tayon ti crabs nga nagdadakkel tapos agis slice kami pa iti bariles, nagimas gayam. Talaga nagmura pa iti lamos ditoy, depende ti klase, at damot iti nangina. Iso nga kita man iti pinagis slice na gayam, talagang nagmayat, talaga naka-arrange, naka-gloves pa. Daytoy agis slice. Iso nga kilawan na iti madamdama gayam, kanan ni manan, ata. Agis-slice pa ng isunan. Kita mi gayam. Yung kabila dyan ti landukan. Iso nga slice, 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 tapos slice, slice, slice. Naganad ti pinagis-slice na gayam niya. Kasta no, slice kayo, dapat naka-gloves kayo gayam. Sa gito yan, mangmangan kami, ay tani busing Melchor ni, talaga na ibunsan, aji lamos, kape, pati kaldero, talaga kurang petin na po eh. Ata talaga papakanda ay crabs gayam. Tatapan tayo dagatan, kasta tidagat na gayam, ito'y nagdigusan me. Siksi kami lang iti tao dito'y. Nagmayat ni gayam, talagang agblo-blo dahi danom na, nagtahimik pay, nagdalos pay nga kikitaan, ay tanya, di kadwami, nakausuban, ngam naka-short pan, ready mo tanaya, nga agdigosan ijay dagat, tapos syempre ni gayam yo, kunwari agusubak mo ngam danda maisublik mo lang dayta, digosak mo lang nga nakabado gayam, diba? Ay ta, so nga mapantayo diguson. Daytan gayam, makikita yo, agdigdigo sa gisi kakadwamin, agdapay ti aglanglangoy, upat da. Nagmayat ti danom na gayam niya, naglinaw. Isa dayta ni Sir Gilbert, iya si Dagkuman, nagbatyo niya talaga, di ba? Ni Sir Ryan niya, ni Idol ng Bayan, nagdigdigos ko namla Serena. Okay, talaga nag-enjoy da. Ni Joji, agin-enjoy. Ni Max Jonathan, gayayat si kagayam. Tapos, tumtumpaw pa ni Jonathan. Nagmayat na nung nagayam, naglami samang pa iti ado nga bato na. Kita niya ni ti palibot na niya.
Talaga nga nagmayat. Siyempre, ni gayam yo aglangoy mo, tipakitak mo ta kanya yo, tilang gayam. Gin-enjoy ni, agsalo makpay, tapos, pangatwak manan. Di ba? Feeling long hair gayam. Katawa ni Sir Gilbert niya. Kasla Serena mat ka ngam, may sapay. Di ba? Feeling Serena nga talaga ni gayam yo. Nalpas kami nga nagdigosan, nakasukat kaming gayam, iso nga agsagana kami matan, agrubwat kami, taagawid kami. Salamat ti pinagbuya yung gayam dito nga video, hanyo lilipatan nga i-share. Salamat!